Ke laphana-ke eMabhida namhlanje esibungaza laphana unyaka i-MK yasungulwa. Abantu abaningi-ke ey'ngane zakwethu siyabezwa bezikhohlisa, begculisa iy'nhliziyo ekutheni i-MK ihlulekile ukugcwalisa iMabhida. Lokho ngane zakwethu esingakushaya indiva because sibonile thina ebesikade sikhona ukuthi iMoses Mabhida igcwale phama. Futhi ngaxoxa nobeseduze kwami ukuthi uyabona njengoba abantu bebalekela ilanga kulezi hlale lapha ngaphesheya elangeni, iyona isha abazonamathela kuyona, ngoba siyazi ukuthi lapha kwa-MK kunabantu abathi mabehleli ngaso sonke isikhathi bahlezi befuna ichashaza la lingakhona khona bezokwazi ukupenda i-MK noma bayidiscredit. Ibigcwele iMoses Mabhida ngane zakwethu, izwani ngathi besikade sikhona. Umona-ke yifa lezinja ingane zakwethu. Abantu abamnyama ingqondo yabo ifile, abantu abafisela ukuthi i-MK yonke into eyenzayo ingabi impumelelo. Kodwa sikwazile ukuthi siphumelele ingane zakwethu, sigibelele ngey'mali zethu sayigcwalisa iMabhida. Uma ungabheka abantu akade bephithizela ngaphandle bebengaba uhalf we-stadium sonke mase kukhishwa laba abangakhona ngaphakathi e-stadium. The way abebegcwele ngakhona abantu bebebulala inyoka. Uma uphuma nje uya ngaphandle uyofuna okuphuzwayo ubufica abantu behla benyuka begcwele abantu ngaphandle, njengoba nelanga kade lishisa kangaka ingane zakwethu. So lento yokuthi-ke nje iMoses Mabhida izange izigcwale, izwani ngathi ingane zakwethu amampunga amanga. Abantu laba abanama-pains esingenawo-ke amaphilisi okubalapha ingane zakwethu, asinawo. Mhlawumbe asazokwakhiwa e-laboratory elesizukulwane esizayo because umona uyohlezi uwumona. Umona ifa lezinja ingane zakwethu. I-MK ikhona ngane zakwethu and abantu baziyele kuyona. Usungakhuluma-ke u-analyze wenze yonke into ngoba phela wena la kade uhleli khona ubumisa amadolo nje ugada amaphutha e-MK. Kodwa-ke thina sikwazi i-MK iphumelelile ukwenza umcimbi wayo waba impumelelo. Abantu bebejabule ingane zakwethu, besingayela ukudla, besiney'mali zethu, besidina siloku esiphuma nje sihamba siyoyithengela iy'phuzo, sithenge nokudla. Because lapha kwa-MK sakha lento yokuthi asifuni ukukhontrolwa ngokudla, asifuni thina ukubanjwe ey'swini njengalaba abantu abagxeka i-MK because bona bayazi ukuthi mabe beney'ngqungquthela basuke bejaha ukudla. Siye sibona ama-truck ethulula izingwa, abantu bebangisana ngezingwa. Umzabalazo wethu uqondile ingane zakwethu, uclean. Sifuna ukuthi eSouth Africa uma sizabalaza sizabalaze sizinikele ngale kokuthi size sidotshwe ngento ey'thize because ilibulele izwe lento yokuthi abantu bagcwale emagrawundini ngoba befuna ukobhenefitha ukudla, babhenefithe ney'kipa. Mhlampe bambalwa abantu abathole iy'kipa eMoses Mabhida. Besingenandaba because thina ka-MK siyazenzela. Wonke umuntu uney'kipa zakhe ayithenge ngemali yakhe. So nje chileksani, relaxani, nineni against i-MK. MK ila ngane zakwethu, nokhuluma noze nikhathale. Sikhona la kwa-MK, asibizwanga sizele. Ebesikuyela eMabhida thina bekuwukudla komphefumulo njengoba uNxamalala kade ekhuluma amaqiniso ukuthi thina abantu abamnyama njengoba siyinhlakanhlaka abelungu basihlakaniphela ukuthi indlela yokuthi basikhontrole ukuthi basidivide nokuthi bangasiniki ilungelo lethu eligcwele as abantu abamnyama because basaba ukuthi si-majority eSouth Africa. So thina sinandaba-ke, bangakhuluma abakhulumayo bathi umlilo amaphepha, bathi MK ihlule ukugcwalisa iMoses Mabhida. Siyazi ukuthi amampunge wonke labo ama-Clever Blacks. Thina nje okwethu ifocus yethu isi-2026.
ngicabanga ukuthi siwusendile umyalezo. Ungakhuluma nje uyikhohlise kodwa mawusuwedwa uyazi ukuthi MK ikhona. MK yazenza izinto zenzeke. Noma ngathiwa sebesivalele ngayiphi indlela. Njengoba befike bakhumula iy'nhlaka zakaPrasa ukuthi zingabe isakwazi ukusithutha. Kodwa-ke imboni yama-tax ifisa ukuyishayela ihlombe kakhulu ekutheni ikwazile ukuma nama-ground forces, ikwazile ukuma nabantu abamnyama abalwela iqiniso eSouth Africa. Esiyofisa ukuthi-ke i-MK mayithathe emandleni ingayikhohlwa imboni yamatekisi, ibeke eqhulwini. Siyafisa ukubona imboni yabantu abamnyama yosomatekisi ithuthuka. Siyafisa ukubona benamabhanoyi, siyafisa ukubona benama-courier njalo njalo. So nje sishayela kakhulu ihlombe imboni yamatekisi. So nje ngani zakwethu, khululekani thina besikhona sinibeka esithombeni ukuthi MK ayenze edume ngako ngani zakwethu. Banamanga laba bathi ayizange igcwale imabhida. Thina besikhona izwani ngathi. Onenkinga ne-MK sengamanamba wephonse emtateni ngani zakwethu, sikhathele. Abasale benjalo abantu aba-analyzayo, abasale benjalo abantu abathanda inhlupheko. Thina siyalwa, siyaqhubeka, siyaqhuba ingane zakwethu.